Ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Ka gospel mentakasngi bat kumjura ke jimpule baro artili na kawai na ke jutang barimbar jutang batimai ka kadau hangi ya ka jingim kabakongsan kabangi deben imha ka jingim jangi jingim badu balai jingim badu jisu kalong kabakongsan ne haka jingim jangi bad haba u Elisha ula im iya ka jingim badu balai ki briu kilastang ban sautu ya ka jingdon u balai hau bad kata ka kendai barispa kala pediyang ia u haying namarba ulang uburiu jongu balai bad kadba kala spoon mensiem ia u Elisha dap ka boru balai ulas ngautu ba kadeben yo jingkarko haba ngipediang iki buriu namarba ngiyo iya ka jingdon ublay haki nginang iyo jingkarko haka ju kapor kaneka kende kalaban kentait ya Elisha kalaban nong ngam don jingade iye but kalaban nong ngam ngeitru ha ublay te bale ngadon kamban pediang ya une ubriu Henry kala ia palat ia kaput kasam ban pediang yau Elisha shaying jomu nangta kala pinkerpang kawai ke kamera naga benda jomu but kala bu kata ke kamera naga benda uburiu jomu belai kabamut kala penkantang ia ke ying jangka nadu kata ke por naga benda ublai But haba kala penkantang ya kiying jangka nagabenda ublay ka jinggerku kalastam bantuin halor kiying kasem jangka ka jinga kalastam bantuin kamshimla pan nau Elisha pe ngalong kabriu balingki ngadon kam kon Henry haba kala penkre yalade nagabenda ublay ya ka jingim jangka kiying kasem jangka Kejingkerku kalastam bantuin hakata kiying klem depan maka ugagasi usyakri jongu Elisha ula ong kaneka kende kalong balingki ladapi mut ban kerku no yaka hakata kadur bakan yaukun nakata kadaw haka jimpuleng yosno u Elisha ula kot yaka badu ong house nem banwan haju kapor pensaba ukun hakakti jompi Hagaju kadur ko himmen ko para haba ngi stang ban kindiu yau jisu haga jingim jongi nginsa yo pediang jinggerku haga jingim jongi shimet haga inga sem jongi ngiyos ngoro haga gospel mendakasni u jisu ula mahamru yeki briu haga ju kapor u jisu uttarwaru igi jinggerku haga gospel ngidon Ar benda ladangi pe binia ladangi las ngabha benda bandingkong kalong ke jimmaha kagini kisni baro ki kinna baro ki ramba baro ki brio ki perlut ya ka por jongi hakaban pe football world cup football don ki brio ki shong pe meet ban pe ya ka football but tentang ilaban yoi khaba ki nungyala kai ki ai palat ya ka pot kasam but ki le kano ka foul Lada kalau ka foul jongi kalong ka bapalat ngiyo i referee use red card bad upalate no o nangyalakai ubale palat ya ka foul shabar ka madan yoshu banyalakai minta ujisu ura red card hakamajon hakaba uong hakabinta bandingkong jonga gospel ujisu wong ubayid palat ya kimi kipa banya ublay un penny red card yaki kabamut omlong shu bandon badu nangda lada kibriu kibam ba ya kadim bana kibam kerlalong kin senran jongu jisu ubam treban ba ya kadim bana ujisu uang cancer dan red card umyo lad bandrung syaka hima ublay
nangda Jesu ong jaru batengkai ya ka jingim palat ya ke baro unum yo jingim ha ubale kamamot Jesu peni hangi red card kumba ka perte ka peni red card ha ka jingela kai haba ki bru ki kentai ki bru da ka peni red card Jesu ong kabeneng ru don red card ya ki bru bam tre ban em ya ka jingim baba bam tre ban i dia Jesu bakindiu ya ki baharo janga perte ban ya Jesu ong yakum kini ki bru ublewun peni red card yoshu ban rung sha bane nang tau Jesu ong kadon ka benta ka bakong san na ka benta jongi kalong ngide ban pediang ye ki bru namar kilong ki bru jongo blai pi pediang ya unong ya tulupa namar kilong nong ya tulupa pi pediang ki bru namar ki ai isne ikiwai pi buram yaki manle ki bru ki don hala ki jongi kerdan ka bau Jesu bu kabinda ba ar jonga gospel kalong kabau Jesu terwa ya ke jinggerku ya ki beriu bakaloi ben penbiang ya ke jingim jongki kat kum ga gospel kat kum ga jingdawa jongga beneng lada ngila ban im kat kum ga jingdawa jongga beneng kaktinu bele ka ang kadon ga jinggerku kerhai kaban sawan hiar halur ki beriu padu Jesu kindiu iyaki lada pim kin mau lese don bona peden jombe pikin kinna lese pinkin mau hajar katsan tarik Februari kalajia kawai ke jingjia kaba pinkendit pat pensausi ya ke partai baro kawai halibia kata kalau ke sunyi ki ISIS ya kita ki nong leno ya ki beriu ke jonggi naka ni muslim kila peniap arpo uwengot ki migrant workers ha Libya kila kraikli yaki buna pren jongi ngile yo I kata ka dur kila yalam yaki sharut shur duriao nangda kila pom yaki pinbong yaki yaga jain kumba basau nangda kila ong yaki toki nong peniap beriu kila ong yaki kintai tiau Jesu bangin pelai tiapi Henry kini ki beriu kim tre ban kentai tiau Jesu. Wad lada kilong baduk, wad lada kilong nong tre, wad lada kilong ki beriu bampat le school kumbang elek mangi. Kim tre ban kentai tiau Jesu. Wad lada haba ki bu ya kat tari ban nep ha rendang jogi bado ong kentai no kane ka jingai lat kadu iapi ban laitim kim shim tre. But ki ong hapadeng kine arpo uwengot kidena Egypt but uwe udena ri kana bad utau buriu bana ri kana ulong uburiu umbadon hakata kakin hunjongki Henry habaule yo kini ki nongle noye kini ki terrorist kila pediang kila kem iya kini arpo ungot uni uweru ong ngaru ngan budno ya ublay jongki ula ong ngaru ngan budno ya ublay jongki bad ma uru la pediang iya ka jingiap namar ujisu ula ong ngaru ngan bud ya ublay jongki ngaru ngan ngeit ha ublay jongki bad kerteng jongu kalong Matthews na kana ula pediang iya ka jingeit batki wad haba utip ban kongu ban yai rangkat batki kalong ka jingiap ula pediang naga ka jingeit hau Jesu badulayap arpu engut hadin kane kabalang Orthodox Coptic Church la pengantang requit ya baro arpu engut hajar katsau larang bakala upop Francis ula pediang ru yakine arpungut kum kariku jang Universal Church kide ki priyo kibala pediang yaka jinge bat pediang yaka jingiap na mau Chris kaya kabang iyo hangde kim shim la tengka yaka jingim jangki naga benta yalade pinban warlada kilom baduk
Wadlada kilong kinong tere, migrant workers, ba siyang kileng, ban lay tre, na markim don jing tre, haga region ki, kila migrant workers. Kila pediang ya ke jinge, how jisu, let's say bunsin kim padio jingi kai, na mar kilong ki brio kilay tre, let's say kim don imene hangdo, henry kila ra hapo jongi ya ke jinge, kila ngate how jisu, kila idia jisu. Let's say kim padon lad kumpadon mangi, ban late imene manga por, hagenigi por habang Malaysia, Saudi Arabia, ngalayoi haki brio hangdo kim don imene. Kaya ban perlong mas hak kano ka hall. Namar omlong shu bante imane hangto. Henry kidon ke jingkwa ban mane yau jisu. Kidon ke jingkwa ban yid yau jisu. Kidon jingkwa ban shakri yau jisu. But kitrang na kabendau jisu. Don buon ki jaka ki bru kim don imane kumpa don mangi. Ngilong ki bru pa impahu pahai. Buon ki bru haga perte kim don lat ke lindi ban shahi kai kumne piolat. Buon ki jaka om don retreat center kumpa don mangi. Buon ki bru kim jiyo lat ban duai lai luit kumpa ni duai lai luit ni mane lai luit. Henry wat kataru ki bru ki badon jinget kim tre ban duno ya ke jinget wat hakamat ki jingele babon jai. Ngite ngilong ki basuk ban ngimdon kano ke jingsha le bain. Ngimdon kino ki bru ki yang persya yang iban ngait hau jisu. Ngimdon kino ki bru ki bapending yangi. Henry ngilaban yo kadon ke jing troin ke jingait. What happened mangi ki bru badon bun ke lat ke lindi ban ngait bad bane yau jisu. Bde hakamat kum kini ki bru ngidi ban sautu. Wan haba kim don lat ke lindi ben mane yau jisu. Wan lada kim don imane kumba don mangi. Ki kaloi ben kindiu yau jisu. But kila yang naga bendau jisu. Wan lada ki long baduk. Tangi don kampan puson yalade. Hadu katno ngilong mangi ben kindiu yau jisu. Jisu ong. Ensa om don lat shu ki bru ba yit pala di kimi ki pa banianga unum priang shu kai ke jing mur jong ganeka kato jisu la ong yangi ban kendai di kimi ki pa sange bani di kimi ki pa wanum ye keren bat ki kimi ki pa wanum buromi ki kimi ki pa jisu ong lada ngi pediang pura yau jisu ladangi kindiu burom yau jisu ladangi perlong jisu pedengdu jong ke jingim jongi kanjin dala babashi bon haki hinga sem jongi kito ki babu rom badi dia jisu kinang roban burom ki kimi ki pa lese haki hinga sem jongi menda don bon gi himmen ki para kim kren bhai ki kimi ki pa kim sumar bhai ki kimi ki pa kim burom ya ki kimi ki pa ki batmen don ru haki hinga sem jongi ki shikurim kim ju ya burom markeliam kadau kalong hake jingim jongi ujisu om don shu. Hapdeng do jonge jingim jongi ude bandon jisu. Lada ujisu don hapdeng do jonge jingim jongi kasuk yang iban burami kikimi kipa. Kasuk ban kongu ye kiwai. Kasuk ban idi kiwai. Henry shisin bangi sei no ujisu naga jingim jongi ngin kerlalong kiburi bateli. Naga takada ujisu ong pide banang bani dia ki kimi ki pa pide banang bani dia ublek kam pala dia ki kimi ki pa pide banang ai kekerdan bandingkong ya ujisu keinga sem ba ya kekerdan bandingkong ya ujisu kinum kerdo kinum do jinggarmen kinum ya pai kinum poisha ke jingjot kinum pin kalad na ke jingade shikurim Kiinga sem kiba pinjot hakene ke juk kaba minda kilong kiinga sem kila pintolot ya ke jingmane jongki hakata kiinga sem kibrio kiba ngob haki pop kilong kibrio kiba sange ban burom pakindiu ya ujisu lezengi la ban yo ibon kibrio kila ki jaitu ban late mas kiba jaitu ban late jingyaseng kiba jaitu ban duai namar kila
kusala yeki ke bangaro jong perte ki mane iya ka jing snobha jong perte ki mane iya ka kaspa ka po jong perte ki buhad iya ka kirdan jong perte ki kam pelud iya ka por ban penkamen iya ka do jong ki kum gini ki brio kim don por naga benda ujisu kim don por naga benda uble kim ju kindiu ya ujisu penban king ngop shingop hakapop nakata ujisu ong hangi hakane kapor utau bakam it ya kekemi kipa kim lom bidor kito ke bakam it ya ukune kekun banyanga kim bidor kito ke bam tre ban ba ya kadim bana kim bidor kabamod kikun kikti baro kinyo jingit lada kimi kipa kilong ke bating burom ya ujisu banangda kikun hangne omde tangi kikun hangne kabau jisu kedau kalong ke jingit kaspa jingit dia ke nam ke burom jingit dia ke kertan jong ke partai jingit dia ke paralog nadong shadong ke kendum hagene ke jingi kai jong jisu te kaba mod ko himmen ko para ngi haben killi yalade hadu katno nga idiau jisu hadu katno nga perlu dia ke pon nga bendau jisu katno percentage na kashisngi pi ai hau jisu katno binda naka jingim jombi pi ai hau jisu don gibriu kibam mai binda aye hau jisu paro shi jingim don bon gibriu kimju la por na binda hau jisu paro shisngi don bon gibriu ki kambun kam palat haka jingim jongi te kim kin mau shu yau jisu ong hakum kini ki beriu bakinum yo jingkerku bakinum bidor shu panpoi kilong ki beriu ba don ba im haga jimma jonga nga ong red card kum kini ki beriu ki im barabor haga jimma jonga red card kabeneng kan peni red card ban ong mino kumbang iyo i kinung yalakai mino namar pi im barabor hakabale faul bun ki brio ki im hakabale faul haka jingim mensiem jonki ladangi im hakabale faul barabor haka jingim mensiem ken mau ubleru unsa peni red card yang ibanong pe pimbidor namar pim shimla pin biang yaka jing dawa jongka bening habang yait palat yaka ain ka rule jongga jingim jongi kami red card haba kinong yalakai football kiait palat ya ka ain ga role jongga jing yalakai ka pau red card haki ka penny red card haki jisuru unle na kata ka daw kito kibru ki tingkai ya ka jingim na ka benda ukris warlada ki lombaduk kito ki mater ngong arpo wengut ki mater halibia minta ladangi peit haka youtube pilamen yo i ka donga kawai ka short film shapang jongki arpo wengut ki mater jongga libya kibala syayap naga bentau jisu kini kilong ki mater jongga century kilong ki mater jongga neka juk jongi kiba peni hangi hawat ha kene ka juk kaba mentaru ngila ban im naga bentau jisu bad ngide ban kindiu ya jisu wat hakamat ki jinge kaba bon jai bad ko himmen ko para ngidon kamban duai mindakas ngi naga bentaka jingaye ladang ilong ki inga semba kindiu ya jisu ladang ilong ki rishimet ki ba kindiu ya jisu ladang ilong ki kinna ki ba ir shirhem ya jisu nginum poi sha ka jing sosi namaru jisu un kindiu yangi man ka kelip mat ladang ilong kinna ki ba kongu ya jisu ujisu un sakerku yangi katbang kat kabangi panawu ujisu unum ino tili yangi ngide ban duai naga benta ka nega jingaye haka jingim jongi ngide ban syakri ya jisu kumba ujisu ang haka benta baar ngide ban syakri ya jisu namar kita ki beriu ki longi jongu bele ngide ban nang ban burom markel ya ngide ban yo iya ke jingdon jongu jisu haki himmen ki para jongi habangi akran bat ki beriu habangi yade bat ki beriu haka no ka dur ni haban nang ban yo i ya ujisu haki namar ba kilong ki beriu jongu jisu ngide ban ide ki ngide ban burom yeki ngide ban yarap yeki ngide ban leisne yeki kumba ong jisu ladapi ai shiklat kriyat namar ba uta ubri ulong ka jongu bele
kadon ka bainong nakabenda ka shikalat umkriyat. Nakabenda malaki kam, ladara ki kam barit baria, ne ki kam bakraw. Ujisu bu jingke nakabenda jongi. Lese hayinga sem jongi, habangi keren ba, ye ki bayir ba toin jongi. Namar ba kilong ki briu jongu bele, kadon ka bainong. Lese kinna, habapi burom iki kimi ki pa, namar kimi ki pa, kilong ki briu jongu bele, ngin sayo ya ka bainong, namar ba pila kongu iki kimi ki pa. Habapi kina school kiba pule ha school pi burom iki kinongikai namar kilong ki briu jongu bele pinsa yo bainong rengkat bat ke jimpule jompi namar ba pinamban burom iki pinamban kongu iki ha ka ju ka dur ha ka imlang salang habang idon kane ka jing akor ka burom hapo jongi namar ba ngilong ki bri bating burom uble jisu ong unsa siuno yangi dakabaino un saken mau yangi namaru jisuang uneu kinna uneu samla kane ka dongkumi uneu longgupa ulale iki kam baba namar uting burom ya uble badu jisun kerku yangi nakabenda kumba kineki mater kilayo jingkerku bad kilayo ke kerdan mater kerdan rikuin namar kilale ya katakam kila pediang ya ke jingiap namar ujisu ngideben im namar ka jingi du jisu ngideben pen bahai ka jingim jongi namar ka jinga e jongu kris ngideben pen bah shushu ya ka jingim kanamba u jisu un kendu burom yangi hakane ki u kris bakuit nginang manra baru ka jingang do jongi nginang karpa dia u jisu ba unang kendu burom yangi bangi don bun ke lat kalendi banlong ki kun ke bakui andre bun sin ngim ju pen don kam ya ka lat kalendi ka ba u jisu terwahangi tongin karpa dia u jisu karko karhai ki inga sem jongi bangin kendiu yame bamenum ino yangi marway bangi kloy bentengkai ya ka jingim nakabenda jome om nakabenda ka parte karko yangi ko jisu penslengi ko jisu enyaro ya utrai jisu Christ amen.